Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah, seraya Al-Quran yang mulia di tangan saya, bahwa akan saya serahkan nyawa, darah, dan harta saya untuk Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulli amri minkum. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wallazina yanquduna ahda Allahi min ba'dihi mitsaqihi wa yaqta'una ma amra Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardi. Ulaika lahum la'anatul wa lahum su'udar wa awfu bil uqud inna ahda kana mas'ula kal afla mu'minun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.